Ovo je auto koji iritira sve vlasnike velikih limuzina. Nova Škoda Superb kao Octavia u svojoj klasi radi takvu pomutnju je se prošvercala u klasu više. To su priče koje znamo, ali sad ćemo zagrebati malo dublje da vidimo zašto kupiti mild hibrida pored dizela i koji su to razlozi zašto Škoda lijepo ulazi u više razrede. Dobro došli u Auto Show. Ja sam Marko, a novi Superb mi je naletio na volej sjajno nakon testa rabljenog Audi A6 kojeg također možete gledati. To je ona polemika zašto kupiti veliki premium skupi novi ili rabljeni kad možeš za iste pare kupiti Škodu Superb. Postoje ipak neke razlike, ali isto tako postoji i spoznaja da je ova klasa gotovo nestala. Ja k'o da sam zaboravio, di su ti Mondeo, C5, Audi A4, ima još uvijek automobila, ali se knjiga svela na 2-3 slova. Toyota Škoda Superb se bori protiv njemačkog trolista, može ići na trojku, može ići na peticu kad je riječ o BMW-u. Naravno ne o voznim osobinama nego o platformi, jer je prostrana ko 5, a tu negdje je kod trojka. Ista stvar sa C i E klasom, ista stvar sa Audi A4, odnosno A5 limuzinom, kak se sad zove, i Audi A6. A druga stvar, tko je još ostao? Pa sad, nema limuzine, samo karavan koji je nešto skuplji, a drugi gotovo da ih nema. Trenutno nema Toyota Camry u cjenicima, ona će doći kao hibrid, ali nema više poslovnih limuzina, barem ne kao novi, ima kao rabljenih. I zato je ovo prava stvar. Kako? Idemo vidjeti. A jel vam se sviđa ovaj lip spojlerčić? Ko nekad aftermarket. Zapravo stoji, nema veze, Škoda je klasik. A znate vi da priča o Superbu počinje iz 1934. 90 sitno godina. Tad je auto napravio senzacionalnu priču, a i 2001. kad je stigla prva Škoda Superb i svi su digli obrve. Stigla nova velika Octavia, ali to je bio ono klasično razduženi auto. Nema ih danas puno po cestama. Prva generacija od 2001. do 2008. Druga, tad su se malo izgubili u dizajnu, ali su porasli na kvaliteti. Meni one prednje lampe velike nikako nisu sjele, prodavala se dobro. Treća generacija kad je došla, 2015. stigle na MQB platformi, dizajn se ušiljio, postoje to seksi auto i zato što je puno bolje izgledao, Superb je zakucao na vrata premium razreda. I sad imamo četvrtu generaciju gdje dolazi dizajner Oliver Stefani, neko je tamo namirisao neke linije BMW-a, nema šanse da to niko ne spomene kad pogledate prednju masku, auto liči, barem ta maska, izgleda agresivno. Uglavnom, Oliver Stefani, lik koji, dizajner, ja se ispričavam, koji je napravio glavni proizvod, ja mislim da mu je bio Golf 7, ID3, ID4, Passata je napravio jednog. On ima tu oštrinu linija koju donosi i sad je ta oštrina, agresivnost, stigla na Superb. I zbog tog taj auto danas izgleda bolje nego ikad. Izgleda kao da ima 5 metara, ali nema, ali je narasla u odnosu na prethodnu generaciju. 4 cm, sad je to 4,92 dugačka recimo. Gdje se smjestila? Recimo Audi A6 novi je dugačak 4,999, 5 metara, Audi A5, odnosno A4 je 4,83. Dakle, to je auto na onom rubu 5-metarske kategorije. Šta se desilo? Međuosovinski ostao isti. Trak kotača se ne zna to promijenio. Mislim da je to zbog širine guma, pa kad se mjeri da su tu nastale razlike. Karoserija je dakle 4 cm duža nego kod prethodne generacije. To pripisujemo dizajnu. Uža je 15 mm i viša 12. A to vam je donijelo ne toliko puno novosti, već 11 mm za glave sprijeda i 6 mm za glave straga. Već je i prtljažnik, a Škoda Superb je i dalje ogroman automobil. A tih par centimetara što je naraslo, par centimetara uvijek puno znači, je riješilo i pomoglo u aerodinamici. Pazite sad, imamo svi referencu te Opel Kalibre, ono iz 90-ih 0,26. Stari Superb je imao koeficijent otpora zraka 0,25. A sa ovom generacijom, iako to nije nekakvo čudo, možda je ovaj BMW-ov grill pomogao, je aerodinamika, odnosno koeficijent otpora zraka, pao na 0,23. To je stvarno jako, jako dobar rezultat. Tesle vam recimo imaju 0,21, 0,22. 0,21 je EQS, Mercedes i CLA, to su neki od najaerodinamičnijih automobila na svijetu. A Škoda Superb 0,23. To pomaže potrošnji, zbog tog je niža unutra. A evo, izgleda malo ljepše. A i malo je duža. Ispod idemo vidjeti prtljažnik.
Kak je to dobro kad ste prepoznatljivi. Škoda jednako prtljažnik i svima je sve jasno. Zna se, Octavia je 600 litara, a Superb mora biti više. Koliko? S novom generacijom prtljažnik je narasao 20 litara, sad iznosi 645, a ako govorimo o karavanu 690 litara, on je rastao 30 litara. Međutim, mene je zanimalo, a šta kad je plug-in, onda je uvijek nešto manji zbog baterije. Je, ali u tehničkim podacima baš i ne piše koliko limuzina ima. Za karavana se može otkriti da kad je plug-in, da mu prtljažnik pada oko 180 litara, toliko mu prostora uzme. I onda sam išao gledati staru generaciju, računati, došao sam do zaključka, to je 500 litara. Jel, realno ne izgleda kao 645, ali 500 je jako puno. Dakle, prtljažnik nije problem. A tu kod Škode su uvijek fora ta simpli, clever rješenja, kakav ceker razgodan i kaciga unutra. Ovaj rolo je vrlo praktičan, tu se bacaju kišobrani, pregradice, mrežice, ima lampice, obaranje sjedala, kukice, ima svega. Što je meni zanimljivo? Dakle, baterija nije u prtljažniku, nego je baterija ispod zadnjih sjedala. Tu je spremni goriva koji nije 66, nego je 45 litara, zato što je to plug-in. I zašto je onda manji? Nekako je plić, ne znam zašto je to tako, ali zato što je plug-in. Znate, volim pripaziti kad gledam različite motore što se sve mijenja po periferiji tehničkim podacima, a nosivost je tu svakako jedna od varijabli. Dakle, plug-in hibrid ima elektromotor, konverter, bateriju i svoje druge punjače, sve što je potrebno za vožnju struju, ali zbog toga mu raste i masa. I sad, običan model je lakši od plug-ina oko 270 kg. I onda pratim kako se mijenja nosivost, odnosno ukupna masa. Pa se vidi da je najveća dopuštena masa plug-inova kao 4.4 modela, 2300 kg, dok obični Superbi, ovi s prednjim pogonom, imaju 2100 kg. Obični su teški 1550 kg, a kad je riječ o plug-inu, onda je to 1790, 1820. Naravno, ovisi jako puno o opremi. Ali to sve treba uzeti u obzir ako planirate namjenski koristiti automobil, ući prikolicu, imati veliko opterećenje u prtljažniku i sl. Dakle, malo pogledajte tehničke podatke. Jedan koristan podatak, jako koristan. Ovo je jedan od rijetkih automobila kojeg možete voziti ako otvorite poklopac motora. Jer je rupa tolika ovdje da se sve dobro vidi. Premještali smo auto, top. Uglavnom, 1.5 TSI, jako poznati motor, jedan od najrasprostranjenijih danas. Koliko se sjećam, predstavljen je 2017. sa Golfom. Na Majorci je bila prezentacija. I došao je taj novi 1.5 TSI. Očekivali smo bombu, a dobili smo anemičnog i s vremenom kvarljivog, upitnog, ali prošle su godine, riješeni su update-i. Volkswagen je puno tog ispravio, naravno i svi drugi proizvođači iz koncerna i danas imamo motor koji je peri-deri. Dakle, u običnim modelima ima deaktivaciju cilindara, ima nekakav dvostazni usis, čudo toga, dosta je kompliciran, a u ovom slučaju je to ponovno 150 konja, oko 4000 okretaja, 250 Nm od 1500 do 4. Dakle, jedan kultivirani, nježni motor. Nema one sirove snage i strasti, pogotovo ne ovdje, jer motor radi po Millerovom režimu rada, ciklusu, i zato što je sparen sa, kad vidite ove narančaste kablove, to su visoki naponi, to se ne dira i zato treba ići u servis koji zna što radi. Uglavnom, kad postoji elektromotor, nema deaktivacije cilindara, jer je logično. Deaktivacija cilindara se pali kad motor prepozna da bi mogao raditi samo sa 2, a sad kad prepozna da bi mogao biti štedljiv, onda se isključi do kraja pa radi struja. I tako vam to funkcionira u ovom slučaju. U konačnici 220 na sat, 8,1 do 100, kao i kod svih. Nema tu strasti, ali ima rezultata. Sad ćemo pogledati kakvog. Doista je kontroverzna ova Škoda, Super pogotovo. Sjećam se stalno neki ludi rekordi i brojke. 2016. su u Rumunjskoj na onoj stazi usponu Transfagarasan prijavili da su srušili rekord koji je postavio Ferrari 458. Da su se oni sa Superbom, koji imaju samo trkaće gume, odvezili brže na toj dionici. Svaka im čast. Nisam išao vas provjeravati koliko je to moguće istinito i točno, ali vjerujem da su našli neki kontekst. Odnosno, sjećam se, vozio sam se tamo, ceste su tamo dosta loše, pa je moguće da Ferrari nije mogao doći do gripa. Ali ima još jedan rekord i to su me dosta pitali. Naime, kolega Cvetković, Ivan i ja smo 2011. s Passatom 1.6 TDI srušili Guinnessov rekord. Pobijeli smo nekog Engleza, napravili smo s jednim tankom 2454, malo lažem, kilometara, a ove godine je
vozač relija češki, odnosno Poljak Miko, uzeo Superba 2.0 TDI DSG i napravio 2800 i nešto kilometara s jednim spremnikom. Gledao sam, potrudio se, fakat je dobro vozio. Mislim, nije to vožnja kako ćete se voziti na posao, to je dosta aktivno, pronicljivo, morate se truditi, a on je dao sve od sebe i dosta ljudi pitalo kako si uspio toliko namazati. Mi smo imali hrvatsku konfiguraciju koja je dosta uzbrdo, nizbrdo i zahtjevna. I imali smo 1.6 TDI s ručnim mjenjačem i bilo nas je dvoje u autu. 2 put po 90 kg, on je bio solo, 75 kg imao je DSG. A ja mislim da kad vozite tako štedljivo više šaltate nego kad se utrkujete. Dakle, to je stalno i tu mu je DSG puno pomogao, a i mislim da 2.0 TDI može u konačnici biti jednako ili malo štedljiviji od 1.6 TDI-a. Svakako, Miko je vozio top, a Superb je opet napravio top stvar, rekord. Zanimljivo. Poznati 1.5 zamijenio 1.4, onaj stari benzinac koji se dugo opirao zubu vremena, a nova i baterija. To je zapravo tu najvažnije. Prije je bila 13 kWh, a sad je 25,7, ali to je 25,7 bruto iznos, a neto je 19,7. Još važnije, može se brže puniti. Na brzom punjaču 50 kWh će crpiti struju. Ja nisam uspio izmjeriti da mi puni s 50, ali je skakalo 37,42, a opcija je 11 kWh šademo. Ja mislim da je to onda 2,5 sata punjenja. Dakle, 11 kWh ili 50 kWh, Superb se puni brzo i ima dosta struje. Kažu da može preći 100 km. Idemo vidjeti. Ovo je mjesto u kojem ćete željeti i voljeti biti ko vozač i ko suvozač. Pa čak i ako dolazite iz viših premium automobila, neće ovo biti kamen spoticanja. Dobro je, puno toga je dobro napravljeno. Ja bih za početak rekao, Škoda je savršeno razlučila šta treba biti digitalno, a šta treba biti analogno i brzo dostupno. Ova 3 gumba su fantastična. Zašto? Zato što sad je tu ventilacija, puši temperatura. Stisneš, sad je tu grijanje sjedala. Srednji gumb, programi vožnje, normal, sport, komfort, eko, stisneš koliko jako da puše, isto za suvozač. Dakle, pristup ventilaciji i klimatizaciji je trenutačan. Ekran je opet priča za sebe, tu se sve može, ali to je kao na drugim automobilima. Ovaj središnji dio, opet, svi ti ekrani su vam više manje isti. Može se podešavati grafika, šta je iza, putna računala da se vrte, ali glavna razlika i novost što je bilo je mjenjač. Primjećujete, nema ovdje više nikakve ručice, došla je tu i vrlo jednostavno naprijed drive, rikverc nazad. Treba se naviknuti na to. Meni je trebalo par dana, ali računam ko kupi auto imat će ga duže od par dana, pa će biti brz. Ali kad idete naprijed, nazad, rikverc, pa nema bržeg mjenjača. I tu je, parking pozicija, još sigurnosna parking kočnica. Međutim, ono što se zbog tog desilo, sad zaboravim s koje su strane žmigavci bili. Brisači su preseljeni s ove strane na poziciju pokazivača smjera žmigavaca i dobro su uklopljeni. Tu ispod je tempomat. Malo su promijenili, zakomplicirali podešavanje, odnosno biranje po ovim izbornicima, jer se sad sve radi na lijevo. Mislim da je na Octaviji bila neka dobra kombinacija. Dakle, tu ima 100 preglednika, 100 mogućnosti, šta vas veseli. I to ćete se morati sami posvetiti ako vam se sviđa. A ovo je jedna posebna priča. Molim vas, nemojte pitati vlasnike plug-in hibrida, a koliko vam auto troši pri kojoj brzini. To je zapravo nemoguće saznati. Ja sam išao mjeriti baš da probam, ispraznio sam bateriju i išao samo voziti se na benzin. Visoke su to brojke, ali onda uleti opet elektromotor jer se baterija regenerirala i onda on smanji tu potrošnju. Zato morate gledati prosjek na duže relacije. U ovom slučaju je to 5,5 litara i 14,4 kWh. E sad šta to znači? Tih 14,4 kWh vas može koštati ko 1 litra goriva, ako ste punili po noći doma za 10 centi, ali vas tih 14 kW može koštati i 10-11 eura. Može vas koštati ko 10 litara goriva. Dakle, pitanje je kako ste kupili struju i ako ste se punili na jeftinom mjestu, onda je auto mali potrošač. A inače, bez obzira što je brojka mala, to može biti vrlo skupo. Probao sam mjeriti još neke druge stvari. Koliko se samo može preći na struju. Jel to bi bilo dobro? Kupili ste lijepu veliku limuzinu Škodu, imate kuću i punjač i kako se možete voziti. Škoda je obećala oko 100 km i nije prevarila, a može se i više napraviti.
Istraživao sam malo po internetu, neki su prelazili gotovo 150 km sa jednim punjenjem, ali to je zbilja do 50 na sat. Ovaj elektromotor od 85 kW je dovoljno jak i radi samo na struju do 140 km na sat. I onda rekao, idem vidjeti koliko troši dok se vozim 140. Tad troši oko 35 kWh, što znači da se baterija potroši za 55-60 km. Dakle, odete na autocestu, poklopite i brzo će se ona isprazniti. Ali nije ni to tako malo. Ako samo malo pazite, dakle, normalno se vozite po gradu, malo obilaznice, bacat će 85-95, a ako se recimo vozite 80 km na sat na tempomatu, to će vam biti dovoljno za oko 115 km. Dakle, baterija je kapacitivna, može vam dovoljno komfora ponuditi i neko ko živi na periferiji u kući s ovim autom može imati auto na struju, a kad doće odvaliti dulje putovanje, napunit će spremni goriva od 45 litara i u sumi će odraditi oko 850 km. S prosječnom potrošnjom 6 litara benzina i 10 kWh. A koliko će ga koštati, zavisi di puno. E sad, kak se vozi Superb? Prve generacije ja nisam volio, nisam ih preferirao. Radio sam usporedne testove s Passatom, s Mazdom 6. Ona je bila oštra, Passat je bio stabilan. A taj Superb je uvijek bio kao da zadnji pogon prati prednji. Nekako prođe prednji, onda ko na kamiončiću zadnji. S ovom generacijom više nije tako. I još kumuje nešto drugo tomu. Dakle, iza imamo bateriju koja je ispod zadnjih sjedala, ne u gepeku, i veća je masa i onda nekako je sve to zbijenije, niže je težište i auto se da jako lijepo voditi. Naravno, ova ima i veće 19-solne gume pa i to kumuje, ali sve to jako dobro funkcionira. Naravno, nema onu top sportsku oštrinu, ali jednu mirnoću na putu s vrlo tihom kabinom, s preciznim volanom. Dobro to funkcionira. Kratki zavoj, ne, to ne paša ovom automobilu. Tu sporite, prođite ko baba, ali putovanje, autocesta i sve drugo vrlo uvjerljivo. I onako kako treba biti. Kod ovog auta je važno još nekoliko stvari. Dakle, DSG mjenjač tu jako puno pomaže. Inače, ovaj elektromotor je smješten u kućište DSG mjenjača i onda on zajedno se može birati da li radi benzinac ili elektromotor i šalje se na pogonsku osovinu. I zbog te harmonije nema one umjetnosti koje inače kod hibridnih automobila. Nikad ne znate koja je snaga vama na raspolaganju. Ovdje ste uključeni u snagu i zato je vozački gušt dosta visok. Dosta visok, ne previsok. I glavna stvar, kad već dođe vozački gušt, imamo ležeće, su kočnice. Na njih se treba previkavati. Nije mi se jednom desilo da sam mislio da ću stati, pa da sam se uplašio hoću li stati. Kočnice su kod hibrida i plug-in hibrida, ta regeneracija, to uvijek zahtijeva previkavanje. Volio bi da je to bolje. Snage ima dovoljno. 1.5 SI 150 konja, 250 Nm, elektromotor 85 kWh, 115 konja i on sam ima 330 Nm. U sumi je to 204 konja i 350 Nm. Budući da ima dosta okretnog momenta, tu je DSG mokra spojka sa 6 stupnjeva, inače 1.5 SI koristi suhi DSG sa 7 brzina. Ali svejedno i ovaj radi dobro. Tu je dosta draži, ko što smo rekli, i auto jako rado prima gas. Nije umrtvljen. I rekao bi, performanse su iznad očekivanja. Doživljaj kak se razvijaju nije toliko euforičan, ali opravdavaju 8 sekundi i kad krenete na put, kad vam treba sape pa se želite malo brže popeljati, snage ima sasvim dovoljno. Na pretjecanjima kad se skine, još kad ima dovoljno struje u elektromotoru, kad je sportski program, čujete i sami, ima tu te jačine i brzina se jako lijepo namjere. Tu problem sa 200 konja nemamo. Nisu sportski, ali su komfortni. Ovo je jedna od najprostranijih stražnjih klupa na tržištu uopće. Vidite, ovo je jako važno. Ova dubina definira koliko je komfortno i koliko vas bole noge nakon puta. Lako je napraviti klupicu do ovdje, pa kao ima puno mjesta. Ovdje fakat, zbilja ima mjesta. Škoda je tu praktična. Jedan džepić, drugi džepić, gumirani, s dosta gripa, naslon za knjigu, mobitel, što god hoćete. Ovdje je dobro, ovdje stvarno ima mjesta za sve, ali to je za očekivati, jer mjesta ima u Oktavi, naravno da ih ima i ovdje, a ima ih i na prednjim sjedalima, jer i ona su tako daleka i duboka. Ovo je kabina za put. I šta sad?
Ovo je definitivno melem na ranu svim vozačima koji traže nešto potpuno klasično u najnovijem izdanju. Dakle, ovo je jedna prirodna evolucija autoindustrije od prije 10 godina. Velika limuzina, poznati motori i veliki gepek. Dobro, ovaj motor je plug-in hibridni i on donosi ovu priču s kojom smo se bavili cijeli dan. Ali uz njega postoji još 2.0 TSI 200 konja, 2.0 TSI 265 konja kad je pogon 4.4. 2.0 TDI dizel sa 150 konja, 2.0 TDI sa 193 konja kad je pogon 4.4. Dakle, 2.0 TDI sa 150 i benzinac 200 koštaju isto, oko 43.000 eura. 2.0 265 konja, 4.4 i jači dizel koštaju 46, 48, 49.000 eura. Naravno, možete doplatiti. A plug-in hibrid počinje sa 42, pa 44 i 900, pa 46. Najjeftiniji model košta 37 i 800, to je 1.5 TSI, 150 konja. Tu je čitava lepeza, kao što vidite. I samo je po meni pitanje da li tražite auto s kojim ćete mlatiti kilometre i za 3 godine napraviti 100.000 km, tad nećete kupiti ovo, kupit ćete 2.0 TDI ili benzinca. A ako ste se zakopali u gradu pa ponekad idete na daleka putovanja, ovo je zbilja najbolje rješenje. Jer sa punionicom kod kuće možete se voziti sa oko 2 litre na 100 km svaki dan kad se dopunite i zapravo ste na neki način prevarili sustav. A do mora ćete kliznuti isto dovoljno jeftino uz dovoljno dobre performanse. Plus Škoda daje jamstvo od 6 godina ili 150.000 km i ja mislim da je to klasika, onaj klasičan meni kad dođeš u restoran i znaš šta jedeš. Tako se nekako osjećam sa Škodom Superb, pa čak i kad je plug-in hibrid.